sakara ada aja. Hoi, saya naon? Dirinya bae. Ih, kayana eta jelema mabuknya. Mabuknya samperkeun beleng. Kasih datang enggak ka dia. Sia nu bener bae eta mabuk. Mabuk kan teh na. Tadi saya naon tadi nade sia. Makan kos anggur merah gitu leng. Biasa eta mah jus teh jus. Alah bohong. Geus kadeuleup keun ciri-ciri makan anggur merah. Kos teh jus. Teh jus mah kos kitu. Teh jus mah warnana ge oren. Wah, ada. Akhirnya wah, sia ulah ngomong kae. Ayeuna kae mah heulan. Sia minumanna sia kaing benya. Ulah ngomong di sia. Terus kaing sia ngomong deui. Bruh. Eta sia ku balagu teh jelema. Sekuing. Aing jemar. Bruh. Aing paha. Orang aya minuman aing. Orang ge aya di warung. Ngomongnan jelema. Orang aya belogor cau. Tinggal aing mawan belogor cau. Mantap. Kita yang balik deui bae lah. Ngomong belogor cau. Minuman lah. Sareng aman teh anak bahaya. Anjing kena kubatur. Iya mah gawat pokoknya mah. Hei, siapa yang mundur ke aing bae? Aing hendak minum jus. Oh, saya hendak beli jus. Haye, kita kasih tuh. Hayo. Meser. Seran. Bruh. Atas dia aing kaget. Selamat aing. Gerang dek meser naon. Meser tai meong. Aing lah. Aing hendak meser minuman. Oh. Minuman tai. Roset. Dapat jus ya ngomong lah. Udah beli naon. Nek bobo. Atau sahang nek bobo. Ya. Oh, aing ketawa ya aing. Oke. Aing hendak beli jus. Iya. Semua. Oh. Ndang, marung. Ndak. Bruh. Sabar ya keringan. Agen tangguan. Bos. Ini pakai batu es mal. Ih, batin. Oh, gitu sia kain. Hai yang eta banget percaya amat. Kan aku cantik. Geus esna. Hatur dong. Diem aja. Hatur nuhun. Hendak balik ha. Ayah si kakak mingus balik balik serangan. Ih, judes. Bruh. Hendak balik. Terus tejes. Sandak aku dulu. Terus dak. Ada. Sabalik. Aduh. Masalah. Jawab sih. Darah.
Ngasih tolir deui. Alhamdulillah, bapak eta nah. Eta sia karena eta jelema motoran bae dan. Bruh. 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 Itu malain si saya itu gara-gara amat. Nasi ya minuman kiamat. Udah. Asia kenal. Mabok. Nan coba. Aing tengah ya tiba-tiba aing cerita nak ya. Tidak aing manggihnya. Aing numpang dia. Jogi-jogi itu layar si keliling. Jadinya gitu ya. Manggih minuman. Itu warna merah. Coklat bekoy. Dibiarkan kayak di talian koy. Jok gitu-gitu. Karasa nama mabok pikiran. Itu. Oh. Saya kunaon? Itu bae. Ih, kok si Medan. Ikian enggak? Wah neng. Biasa eta cuma ikian tai di tina teh. Gitu. Oke, enak balik kalian. Esok itu mah. Amaliu. Ting.